Na mangi saransuke ngo sansamurane asiribwa ase maragoba ya hono ko yachaka mese mwana ya togo chaka kurwase county ya Nyamira anana sekina kimubwaterene tumugemendrabwe county ya Jerusha Momanyi maiga yo kwamiriria asobo cholibwa heta ase county ya Nyamira kolengane nsemo yo kwamenigo yatebire buna Jerusha Momanyi tabetu mubwe ase nchira yo ko ene na komoche nsemo yekyombe kyobo choli ne chimbebe inse yo mona chebi na kanya kimondo nigate uneke kine kiboigo ngechi gotegereria iki omurikito kurwase county ya Nyamira jobu maange noroboti rwase nchira iyoboikirano nigo ekina yokwamiriria obubwibo muteneneri bw'abangina Jerusha Momanyi kigenderete gutegererwa ase kigambero ekenene kya Nyamira bosibwo munachi ekina kanye kimondo oyo ole kurwanirira ekirugo ky'obuteneneri bw'abangina gwetere kyama kya ODM Emilima Toke Nyagarama nere omoseri omonene ase akomochia ekyombe kya IEBC buna obocholi obumbwa bwate obwasioku abawakiri nigo balingo libiro libaikirana ase ekigambero ekyo elinde komanya obwene bw'amang'ana. Who was making the appointments of the agency? Added the mandate to appoint this owner agent. And therefore, by saying that all agents signed, there might be people other candidates. Egati ebirori baikirana abosio bwekegambere ekyo mbarwa ebirero bunanigo basiekere tusiko ekero omoroberio yo ogendererete. Anatakiwa kusaini kwamba hii matokeo ndio ya ukweli. Unajua anataka kusaini. Sasa kama wamesaini na kura imekuwa declare na kura ni 10 hapa ni 10 hapa, makosa ni ya nani sasa? What is the basis of the suspicion? Okay, hapo sijui makosa ni ya nani. But I don't think, according to me, I don't think kama inaweza kuwa imefanana on all. No, but I'm telling you just to reason with me. You have an agent. The agent has certified the quota to be 10 in this polling stream and 10 here. Okay? So now what is the quota? Ensemo yende bagoteba nigo abantu bale koye guchibesa ase okogora chikura. Na unahakikisha mahakama ya kwamba au kuweza kupiga ripoti yoyote kwa presiding officer ama afisa yoyote wa IEBC ya kwamba kuna mtu alikupatia shilingi 100. Ni kweli? Sikujua jukumu la nataka tu ujibu na ndio kama la. Uliripoti? Ndio. Uliripoti? Sikuripoti. The attorney agreed at the pretrial conference, so the court will now adjourn. Ntobe tokubamanyi buna ekina kerabe gegotegererwa mbaka okona chwa kwaye.